nalowoozanga nti kabiri kiki kino okujookola nti mbona akaveera kalimu amaadi kujookola nti nga mudondo n'ogutuliike kunze mumpeerezeeku ebaafu omudondo gutuliike. Why media? Why media? Your best YouTube channel. Why media? Why media? Why media? Your best YouTube channel. Kyabe ekyokola kuba ng'oli kwa Why Media amwe bali kutugobera nga mwanambo dhaife yame ku YouTube twiza mu amaani ndasaba bayaka bakali ku subscribinga to go ahead and subscribe, like and share our videos. Ninzira zidi olisigira awo ife basede mbikado ngawe muli kumbona mpuine kunto pui najja ko kweno mu district ye Mayuge ngeri yo bambi omukyalo ono mukaire hali mu mbeera mbi nga alina ebirwaire bitategerekeka obula ekyembi ekiriwo kiri nti oluvannyuma olw'okutandika okulwala omusadde yamusuulawo bambi n'abaana era nga omukyalo ono bambi Salima amaze emyaka egisaba 10 nga adaaga n'olumbe wabula nga adaaga yenka omusadde yamulekawo era nga tukitegereku nti omusadde yava mu maka yajja mu bizinga n'abakazi abandi era kyawaliza Salima okuva mu maka ng'azira buyambi ng'obulabe bulenda kumuyita ate nga wazira mmere abaana adoba budobe era nga tumwage no bitundu eby'e Mayuge wa muganda we nga bambi ne yamusenza ni famire ye wabula nga embeera mbi so twidya tukobere kumbere neriwo oyo omusadde okumulekawo n'ebirwaire bino bambi ebimumaze ku omubiri era womulingira obonera nga azira mirembe atambula awunguka. Salima ebikuluma bidakuwona ni wani amaina go? Amaina gange ninze nangwanga Salima. Ng'olumbe waawuna lukwirugaiza? Lumbe lundugaiza lwakubanga nzira buyambi ndi waawo ntyo omusaada yandekawo yansuulaawo nzira buyambi bwona najja nalumukire wa muganda wange. Okay. So we nawe olikujja kutukobera musaada yakulekawo yakusuulawo mukaire tukobere kuku musaada mwayagala nawa n'omusaada era yakuzalamu abaana bameka? Omusaada yandagaanako ewaife yantwala ewuwe twaba bafumbo twazaala abaana twazala abaana baife nali nfumbirwa olugolole buti olumbe lwangema nga mpeziza abaana basatu era olumbe lwangemera ku mwana asembayo ngati amawansi. Okay, omwana asembayo omukulu yali mu myaka ngemeka? Obulumbe okungema omukulu aboneka oba yali aweze endowooza emyaka 10 oba na 2 olumbe lwangema awo twatandika okubaawo nga yutegerekagana nkujja mu bufumbo nga ndi mulamu. So baba abaana yakwagala ng'olika wala kalungi? Nga ndi mulamu nga ndi mugala mulungi mwene nga ndi ku omwana asooka mulala nga yendi naye yantwala ewuwe atandika okuba abafumbo. So wajja mu bufumbo kumufumbirwa nga ali ku mukazi owundi? Nga azira ninze nali omukazi omukulu. So tuna tukobere olumbe lwida lutya? Olumbe okwida nali nga ndindeyo omwana ono asembayo ng'olumbe nga mpulira mundu omwo ng'ekintu kitambula mundu omwo nakoba nti bana ekintu ekitambula munda muno nti aye tikitambula ng'omwana najja mu idwaliro bankebera abasawo bankobanga ati olumbe luno ati ojanga mu idwaliro inene wozaalira ng'omwana
era naja mwidwaliro nazaala omwana bwe nazaala omwana olumbe lwanuma mu kiibo katanfue nga ndi mwibo bantwalanga mu kakiriniki bandidandaba nabooti ntereera nalindi awo ngende etandikanga okuzimba ng'ezimba nakuba bana ende enzimbye nalaga ku maama nti maama endanga ekoze eki enzimbye nakuba memba kino kabiri ekizimbye ki enda yaana ezimbire irala eti yaba otuwobonera omukazi ali kujokola ki okuzaala nga namala okuzaala ng'omwana mwibo natwaja ku mwidwaliro bwetwaja enakavule eiganga bankebera bakoba mu mutima n'ogunuma twabaawo twataaku ku treatment ey'omutima twabona nga oba ndowooza biri tugayaza twaja ku mubi ekirugavu bati kidaada nanwaku ebirezi ebyekidaada era byona byalema twabaawo najayo ku Sofeti Power eidinda ku Bujagaali natufuna kuko eyo treatment eyali ebujagaali namiraku enda yabooti ewaaku yakendeera aye nga eyo wajjanga yona nga abasawo bakati baidanda baki bakobanga baidanda bamutima ati guli gutya ati guli mu maadi mbugwako odi ebisenge ebindi byeigala ende eyo yabooti ewaaku kweyindi ebiseera byawaaku nabooti ndi namulamu mwene natambula kuku emyaka oba gyawera ndowooza oba ena ngenda yakola ki ngenda yawaaku kabiri buti 2019 wano 2019 kabiri enda yairawo yatandika okola ki okuzimba buyaka aye mu kutandika okuzimba kabiri omulundi ogwokubiri ng'ekintu kitambula munda nalowoozanga nti oba nakunda ntwaidi abakazi twetakulakula kuuko olowooza kabiri oba mwana nti Katonda abwandidukire kabiri nti ng'obwonenda okuzaala obwana ndina butono nalowooza mulimu mwana nakabiri twairayo eidinda nankani eiganga enakavule kabiri era bankoba ati munezira kindi kirimu aye tulibona muno maadi nagalimu amangi era mutima n'ogukamuka ki amaadi nagalimu era batwenda ku treatment batwenda ku amakerenda ati tubafunire ku amakerenda twali tutambwire nakasente kakukebera waki bwakiri munda twavaayo bwerere twaira waka twatyama namala emyaka 2 mirambanga kabiri tifuna ku treatment ndi waka nenda yange nga tukali kweyongera wenaawo buno obwida naye bwabona ogezagezaku okulwanyira obulamu bwo ng'okaliwo omusaada oba nga omusaada yakusuulawo omusaada ezira kyeyanamba ku kyona kyona bulwaire obwida naye bwona nga muganda wange naali kubukolaku nafuna ku treatment twembeire enkolesangaku so ng'ofunye obulwaire buno omusaada azawo yakuyambako ezira weire so onaakusuulawo atya kati omusaada yalekera wakumpa buyambi waka nze nabona nga byenzitowereire nze nakola kinavaayo najeeka takakuwa buyambi nga takampa buyambi ngaki nze tidi lwaki yansuulawo yandeka alekera kumpa buyambi nze nabona nga endala eri kwenda kunditira munumba n'abaana nakoba akaneegireeka Pulira buwulire mu ngambo d'abantu mbw ali mu bizinga mbukoodi aliyo koodi tongolo koodi busaana mpulira abantu nga bakoba maze emyaka 8 guti timubonaku yafuna omukazi tidi oba alina omukazi kubanga nze we navaayo yafuna ku omukazi aye buti tidi oba omukazi we akalina ye baje naye mu bizinga awo tidi oba alina omukazi so eza buyambi bwabona nti wabwa abaana akuweza buyambi bw'abaana obuyambi bw'abaana ezira nikyampa weire bwedibwa kalaamu nti oba ali abaana tibasoma bali ago batyaimye bona ezira buyambi bwampaku weire n'okubulizaku nti oba mpulizeeku ya mukazi wange ezira tampulizaku weire bulwaire nga nobwamugoba omwene oyo wayenda n'omutoola mu bazaire be akuzaalira abaana nga lwaki otuuka okujja wera kumuwulizaako nga bulwaire
nze tidi ku kyamugoba. Katonda wange kale so olumbe lwairamu butikaye olumbe lwiramu enda kulu ngezimba etya enda bwe yazimba nga mpulira ekintu ekintambula munda ng'obonera oba omulimu omwana kati bwe tugenda kavule bankebera baako baati mbu mutima n'ogunuma kati n'atyama awo n'avaayo nga yitufunye treatment olw'okubanga bansaba esente eda oda obulezi nga ndizira twasimbuka twavaayo twayira waka twatyama emyaka 2 nga nzira kikalezi kenkola ki kenfuna kuwaire yaswikiriranga n'okufuluma munumba bangema kuwa bugeme okuyingira bangema ku bugeme nga bansigeka busigike n'einuma twafuna kwoja era nikwoja oyo yafutwa muziika na duuzi yaja yantwala ku mwidwaliro natandika ofuna ku treatment twatukenda kavule babonanga kiswe nankani idinda babonanga kiswikirire batandika okunsika mu amadi mbe nakaja ku idinda okunsika mu amadi emirundi 3 oyo koja yafuire butera treatment nzira ndibwawo nzira buyambi okulya kwonka kutyo Iwe buli saawa oba oliwulira endala eri kuluma ekyokulyozira osobola okubaawo wafuna kuba Luisi tubuugi wasiibirira ku otwo wano ako otwo wabona nga obuyambi ozira amakerenda nzira weire ndi bwawo nzira ku buyambi bwona. Okay, so nga tukali kweyongera yeyo ompulira ku ng'okuba oti ende tukekisera yabika etya kati ende yabika okusinziira olw'okubanga wemba tifunye treatment amaadi gaswikirira amangi munda yaluwirira yayabika ate amaadi bwe gaba gatuuse okwabika oba kagaswikirire munda omwo n'okulya eremba tisobola nga nibwe nambaala amaadi gandirire eno muki munindo kaisa gaswikirira nga obweno omudondo gwengerera guti gukola ebibwa nga gwe atisa ebibwa ng'alendi gutulika nga amaadi gawaamu egamala okuwaamu ng'aleeni ofuniraku ate ayawo obanga gatuliike nga gawairemu oyinza n'okulya n'omuntu ng'obona nga oliweera nga buli kimu oli kwenda ak'okulya wazira ak'okunwa wazira aye ozira treatment wegatulika n'agabanga treatment wegawaamu kuku wafunaku okuweera so kyokoba emirembe gyo nga ende yetulika amaadi gafulumamu era awo mpulira kuku obulamu aye wegaba galimu mpulira ere nga n'okulya tiri kwenda kembe nfunye kuku ak'okulya nga ndibona nga tiri kusobola kansigala wa mamiro olw'endere olw'okubanga eba eswikirire obuba so nkwagene ngende eriyo tiyayikayikanako ntonotono buti yatulikali buti wabise omwezi mulamba okuva etulike so nekyaleetera idondo lino okuzimba bweno omudondo muzimbu amaadi n'agasindika omudondo olw'okubanga ebeire engamba ino era lweyatulika amaadi gavaamu ebaafu 2 baafu 2 baafu 2 nedawaamu yatulikirawa yatulikira mu mudondo nti ende okutulika yakwagana ng'oli wa mu biseera bino nali nga ndi munumba bwali bwire saawa 5 nga naakamala okulya ekyeigulu obwo ndijalambaala ng'etulika so mukutulika yasooka yatisaku ebinya ebituli eti yasavuwala kati mukusavuwala omwo weyamala okuweta tisayatisa yakola ebibwa kati mukukola ebibwa yatandika okutonerera nga bwetonerera nze naleetanga ebigoye nti natangaku nga ntaaku naakaveera kati mukutulika nalowoozanga nti kabiri kiki kino okujokola nti mbona akaveera kalimu amaadi kujokola nti nga mudondo n'ogutuliike kunze mumpeerezeeku ebaafu omudondo gutuliike era we gwatulika nawulira naluwuliriza emimira omutima gwampwamu nalowooza leero nze nfuire kuba mpulira ati ab'ebidaada bwe batulika bakolaki bafa zeena naatya era natanga webaafu amaadi okuduluudamu nga ndi kutya ndi nze obulamu bwange bukoze eki buweire aye Katonda mulungi yangemaku era yantaawo
mwebaza kale kulwokubanga wegawaamu n'atandika okuweera obubi ng'amaadi gaweiremu n'abakoba bansibe kwena ekigoye emigongo ng'emende eno tugisibeko twagisiba n'atandika okufunaku okuweera ng'amaadi gaweiremu nga ndibona obulamu nga buli wala era nakoma wala ino okulwokubanga n'abantu bakungaana bangi ino kebukyeire bakoba ati muwala wa Sida ali ewa muganda we wa Steven ati afuire era abantu bava mu sente eyo mukatawuni keifwe ekyalo kyona kyabikibe soloza baida okumbona nga buli ali kuntuukako akoba ati olina obulamu. So enda wemala okutulika ekibwa kino eky'omwidondo bwe yatulikira kyawona kitya? Muna kyene kyawona nga nzira kuna ku treatment nti oba nga ndi munumba mu kisenge omwo kyene kyawona era gawona wasaana wati walekera n'okutoona. Katonda wange bizibu olikuwaya nga obulumi ndi kububona olikuwaya nga ye ndi kubona engeri yatulikamu tebubona nga ensisi y'amaani no. So wagezaako okuna byekidaada ebyekisoga byalema? Byalema nga bwe bantaako obulezi obwo obwekirugavu obwekidaada omusawo asobola okuniesanania bambeda neyo mu mwani nga ndija wakufa wabo fwayenda nga tewaku nga buli wenia nti endeiranga bwakumaino waigulu kabiri bwabaawo nga kabi bulumi buli awo nga ndi bwawo bantaire awo kabiri oti mulambo. Ebyena kubisekebwa mami ensen olwo omuntu ajja okufa nga oba ine ku bizibu mami nsaba Katonda akuyamba akuwonye obulwaire buno oba oli awo akendeeze ni ku bulumi buli byoli kuwaya kundi kukubyamu ekifaananyi eidagala ery'ekisoga erye n'ojja no tuwajja emandwa nga tovaayo bwaba mu bigogo eyo nga tovaayo. Katonda wange seno seno gyebuuza wabona nga bikusobera so butisaawo eno olunaku wano waka luba lutya okubawo waka n'okutenduka otenduka otya nga amabunda gali gatyo nkobera nda kutegeera obulumi butisaawo n'owulira otya obulumi embeera y'obaamu wano? Era obulumi nkabuwulira era okutenduka tisobola kutenduka embavu diruma bulume ntasobole kutendukira kweno kunda enda yazimba omudondo guluma gunume ino lyene gunumire irala. Wakomali okufuna obwidandabi? Obuyambi nakoma okubufuna mu Gw'ekumi. Wali ojawa obwidandabi ng'obutolawa era lwaki walekera okufuna obwidandabi bwawaayo? Obuyambi nakomekereza okubufuna Gw'ekumi nga nzira muyambi saawa eyo yakuyambanga yafa? Butyawo nabanga tifuna ku treatment weire era wona nzira kubukerenda bwenfuna kuweire ndi bwawo kati buyambi waka endala eri kuluma nzira weire kyakulya nzira kyakunwa ndi bwawo embeera mbi yene embeera mbi nzira ku buyambi bwona okulya abaana okusoma abaana tibasomye batyaime bali bwawo tibali kusoma. Omukulu yakoma mu kyakumeka? Omukulu yakoma mu kyamukaaga nje yakomaku kati ono owokubiri kyakuna onasembayo kyakubiri onasembayo ono nekana kalisokonaza kali mu pitu otekalekera osoma? Nako kenkulaza akakoma mu kyokubiri za school fees nga kazira school fees. Mami ngolabye olumbe lunuma tirambala
wekyusa obwire okukya wasituka watyama wegomba n'ofulume ku luya yengo okuluya olityaku nga luli kuluma kuba luzira ku buyambi nti oba luli ku treatment oba olijawuna kunki ofune ku ezira oli bwawo muzira kyakulya. So lino eddagala lyojja n'ofuna mu idwaliro liyamba ku kyaino? Kati eddagala eyo wemba nfunyeku obwidagala obwo wemba nti ntuuka ekiseera n'atiipuluka zena naawuukeera n'azimba n'ebigere niyo amaiso naba nga tiri kubona. Kati obukerenda wemba nfunyeku oba bwa 5,000 bajemayuge baja bandeetera kuuku owo buntaasa kuukuuku okendeera kuukuuku nfuka naafuka nakendeera kuuku amaiso gano natandika okubona n'ebigere byalekera okuzimba ino naboneka nga nfuluma ku munumba. Bweba bizimbye ino tisobola na kutambula kufuluma munumba. Tonda wange so buti wandinze buyambi butya oli awo weba yasobola okutuyambako ku mumbeera eno y'olimu tutandikire wawawa kuli obubi? Ndi kusaba obuyambi bwa kunamba kungemera ku bwidandabi bwa bulwaire. Obulwaire bundi bubi ndi bubi bwene kuba tisobola kutambula tisobola kulambala omudondo gunuma ndi bwawo nzira ku buyambi bwona saba buyambi moneke nga nfuna ku treatment nzira ndi bwawo waka n'abaana ombo ino omukulu yena waire n'abaana bona okusoma ddala kala akavubuka kala ka P2 akatyaime ni kala akawala aka P4 bambi weba yasobola okutuyamba kuku mami byali kwogera n'ebyembera tinungi ng'otoleka obulwaire n'abaana bamusulawo n'abaana era wano omwagene wa muganda we mu bitundu ebyemayuge waba yaida ni family yayo n'omusada yamulekawo yajja mu bizinga n'abakazi abandi ono yamulekawo abasada akwenda ng'oli mulamu ayo olufuna ebizibu ng'akuleka abasada mami basada tibangu hai tibona kaoba tibona eri yabafayo wabona nga alabirire mwina mwidanda ebipaka hai wabayo enseno wabana bikusobera wena basada iwe nga yakakutwala waka yakakukobya atandise okuzalamu abaana wali osubiranga wolwala asobola okulekawo yakusulawo? Naye tisuubira kundekawo kulwokubanga yali anende ino nga ampuliriramu n'emirembe ayitiidi kyamutuukaku oba olw'okuba nali mwirugavu kafunyeyo abansi nga ndowooza tiidi. Endi eryetya waka wano? Embeera mbi yene tuzira kyakulya. Muli ebibibomeka okuli okulungi batukamba omuntu alya kuncho breakfast yalya lunch yalya n'ekyeiggulo nga kwotere n'okunwa amaadi yanwa obutunda ewa n'endi eryetya? Ife embeera yene mbi yene kuba etuwuna kuncho tunwaku kwawo wabubuugi kabiri twakuumirire ido kabiri kuncho twanwaku otubuugi wetufunye kuku omuzira kisa yatuwaku kwa kamere awo nini twalya kyeigulo bubuugi bubuugi. Embeera mbi muganda wange ankuuma yeno omusaada yamufaako ali awo azira musaada. Omukyalo ono azira musaada? Azira musaada yamufaako ali bwawo tuli awo babiri ali bwawo. Mami onansoni watiri kutegera nga mbeera ngeri ete basabo ni banyabo mbe nakatuuka gano mu maka g'omukyalo ono muganda wono akuuma ono mwagaine nga omwana mulwaire ng'anoze ebirezo by'ekisoga ebibirizi yatandika okumunaaza ng'ali kumunaazanga aye ng'omwana ali kubona muninda ali kufukeera einira n'alowooza nti wa malaria kuba obona mbeera mbi
so namukoba nti namubuuza omukyala nti omwana alwala kyati najire mu idwaliro bamukebera nga ali mu malaria ayi twajire ku idwaliro ya gavumenti ngeza makerenda ga malaria so na twaira waka ende kumuga ku bidagala bino ebibirizi bino anweku wana yenda ida kuwona namubuuza nti idwaliro lizira idagala lya malaria kote mwazirayo etasobola kujja mu senta n'ogulayo ku kote makere idaga makerenda werega siringi 15 yankuba ati sente deliver so ndikumunanyanga nonga tidi nga bambi yena yafuirwa omusaada ayinga embera yendaga ine nti omwana mulere wa malaria ali kumusumbuwa ayinga yajire mu idwaliro ngeze idagala ya malaria mwina ataza sente da kugulanga ali kumuga bilezi bya kisoga bya kunwa so era ntusawo na munani ino bambi nga ali kulira kasente azira kasente inga TD onona ali kuchinkobera ati omusade we yafa so embera muri kujibona nga kabiri yaleta ko yasenza kuko namulabirira gano ni family ye yina ate kabiri omusade yafa nge bintu bibi bana tuli mu mbeera mbi yene kuba yena yeyiya waabwe yeyiya atyo pakasabo pakase kulimira abantu me yafuna ukafuna kuku mwafuna ku obufuta munumba sabuni mbera eri bano tinungi kale so banda kogera kunima myoda chikandala ankobere kuku mali ngolole tomana tuye tunonya kuku obuyambi tubona watu nafuna yo kwa natuyamba kumbera yona mami datwogere kuko nkobere kukumbera yono amazi ibanga ngo omugenza so ido tukobere kuko yasoka abaawo igo soko ide wano ide soka kano oh no tidagano ono ni mutabane wo mukyalo ono sityamagano tukubona kalona akana aka P2 aka mamono aye bakagoba ku isomero katyama azira bitabo aza school fees nono mama yali kuogerako iwe mama soko linda obero soma cha kumeka cha kubiri kiro aito soma mama azira bitabo ayo yendo okusoma mama azira bitabo kuba abantu abali eyo timunambe munfunira ku bitabo nesente do ku isomero dakawunga njendireyo ku isomero bakoba abali okwali kubona ufunire ku bitabo nesente do ku isomero dakawunga ndireyo ku isomero ku isomero wali obitegera oba tobona lubawo mbitegera kale bambi ka bibi kali gano ono wuna yatandikire gano vawo tasoma ababerenga bayamba ku kumami ono okumwe yamazigango boli abali kusoma buti bati amababo atandikire mu P2 tasoma chechi kwidira mu bwongo buli bobona bana bo inga batyeme waka bazira buyambi wabona nga baba webwe yabasula obona era mpuliro obulumi natimbuka nalira n'okuliranga abaana bange tibali kusoma abaana abatali kusoma n'abayize emisango ku kyalo ate baba basomye kuku okoba oti leka basome kuku woba obaire wokuku bukuyamba kuku eba butuuse emberi eyo bukuyamba kuku kuwena waba ku bulungi ayi buli awo tibusoma batambula butambule ku kyalo ono mukyalo ono mami ono nina maganda Janati bambi ni muganda wona yana amukumye gano yetulu kuogeranga ku nti mwagaine nga nsoni wabyambi biga nkwagerana ngo likunaza mwana oli kumunakiza bidagala bya kisoga ate mulwere wa malaria nalowoza nti niwo otafayo mbe tidi mbera omwami afali akugemereko omwami afa 210 210 ngabe nalala mwezi gwa 10 so wena yakuleka atya era yandeka nga ndi bubi bana bameka byakulekera abana mukaaga so embera waneri etya nadala ku byenfuna kwagene ngo mwana ozidagala omwana wamutwala ali mwidwaliro omwana namutoyire olwaido mwidwaliro bamukebera bayagana nga malaria mungi ayinga amakerenda muzira idwaliro kirino
baleeta Bufolobi prison health center kati oba nkobye nga bwenagende nga muzira Makerenda bampa ku Panado kati ze nawondaganire nga nkunyeko olubirizi muweekuwe munazanaku namuwaako ni Panado yaera akusesemeino ayera ede nembeera de tutambulira mu wano olwisi era ojanga muzira era okunoba bibirizi ebyo wamuyuwa kuwabaawo otyo kuba olwisi oba opakaisa akasente lwisi ole takuweire akukobye kuwa mu bwamere oba ozira wona tola nti ogulire mwana Makerenda lwisi olimye ole yakabanda kuwa mu mwogo ole olimye lwisi ati ndakuwa ku emboli mbeera yaba yakweyiya yiye etyo yakwegetageta so okupakasa bakuwa sente nga imeka eyo jiro okulima lwisi wa opakasa lwisi oba ole yakuwayo 1500 mwagula ku sabuni n'omuunu mwagula ku amafuta mutyo lwisi yaba yolimira yaba nga ali kuwa bwamere nga lwisi tajja kuwa sente yakuwa mu bamwogo oyo ba yakuwa mu mboli edo mwalya mwabaawo mutyo lwisi woba olimire kwemere wakobote apo tibwe tufuliye kwemere eno wano lero wano katulime wano otuweeko akasente yaba wakasente ako mwasobola ogula ku amafuta mwagula ku obuunu mwagula ku obusabuni mutyo mwabaawo oku lwisi gamba mufunye kukunga byo bikaliwo oku wakobote butika nakasente kanye ntabukize ku muganda nga Makerenda waja wamuleterayo ko oba bwa 3 yamira ku yena yasobola okubaawo oku so olumbe lwoyo obutawona ki anti buti olumbe lwono obutawona kati dokita ye yali yakoba ati omutima n'oguli kuki n'oguli ku obuzibu kubanga watwali eyidinda nga okoja akali kufa nabuuza nti dokita olumbe luno lusobola wona yakoba ati be ati omutima mba mufuni ogundi ne mumutamu ogundi aida akola ki kuterera ati ayi wano asobola n'okubaawo oku nga itali mu bulumi singa mba mulina Makerenda abanga tali mu bulumi nti dokita yatuka ati obuzibu buva ku mutima ati omutima n'oguvaako obuzibu ati omutima guli muki guli mu maadi kwa dokita yakoba ati omutima gwafuna akabwa kwaida kwa katuli ate ayo butuli no olwisi bawula nga tebabagire ndiya kumulongoosa akola ki ate ayo yali n'omukisa kaziba kene kaawona kene ate ayo kabiri gwe kaawona kakola enkovu ati kale ebisenge ebindi bine bibiri ati kodi omutima guba n'ebisenge bina ati kale enkovu yegala ku ebisenge ebibiri kale tikusobola atambuza bulungi musayi buli we butuuka nga ku nkovu awo n'obuzibu obuna nti amaadi geida muki munda ati kuba ensonga yakakovu ate tusobola akasalawo tusobola akula kitulina kukaleka ate asobola okubaawo singa mba muli kubwidanda byasobola okubaawo n'emyaka 2 ngaliwo nga mulwaire ayi ngazira bulumi ayi ngaliwo ati wabona nga asesayo n'abaana b'emberi nga mulwaire ayi nga tafuire ate nga tawonye ayi ngaliwo so ngakozesa ki ngakozesa Makerenda ayi Makerenda ago bwe twaja eidinda eriyo klinika eri awo opposite neidinda twajokola ki okubuuza Makerenda nga batuwandikire mwinene bankobe emitwalo 36 n'enusu 7 Makerenda awo koja yali akali kufa yasindika sente twasasula kwa Makerenda ago toira yabanga amira kungatereireko ayo obuzibu sayo no butiti tukafuna ki Makerenda so Amakerenda olwawaawo kayo olumbe lwatandika olumbe kabiri lwatandika buyakenda yeyongeramu nokola ki nokutulika ayo nokojawo yalingawo nga baja bamusikamu ku amaadi yabawerayo ku esente mwera muja bamusikamu ku emirundi 3 eidinda ayo buti leero tinga kojawo yafa ekola etiwe gaweramu nga manji gabitirire nga yene etulika so buti sawa eno Sali Malinga yasigala ku lwa Katonda era buti yasigala ku lwa Katonda kubanga ze namubeererawo embeera neeyo yakweyiya kyenfuba kwino kyakuba nti nze buti ndi mu kwa amaanyi agakola kyagalima kyenfuba ku omuyamba ku pakasa ku kamere kakuli ayo obwidandabi era ezira obwidandabi ezira so bayo omuzira kisayina twalisabye yatwambaku yaboneka nti amufunira kuko obwidandabi yaboneka nti afuna ku empeke yamiranga ku waliwo n'akasirapu ke bamuwandikira kona wabanga abeera akafunye n'amiraku atandika ku yaja mutoyi yabanga obubiwe bubanga tibukalu babugonda yabanga afuna ku emirembe kuba ne dalusazido na bamukoba ati nkulu ninja abanga akalubizibwa mu kufuluma
aye akasirapo ako waba akafunika mwanguwa yabanga afuluma bulungi nga tafuna buzibu mukolaki mukufuluma. Okay, akasirapo kano kali kuidagalire ery'emitwalo 36 babakoba. Kali okwo n'ebipapulo byayekanwa mutwe abitereka byona biri mu munomba. So bambi embera n'eriwo tijja kuswika gano anga kyetusaba ku buyambi oba ngeri obuyambi osobola okutuyambako ku mbeera ya mami wange ono bambi tuyambe mitwalo 36 eidagala emitwalo nga 36 libamuwandikira n'okuli n'akasirapu aye butusaawa eno yamuyamba nkuyafa omusaada we yali yandibaire nga amuyamba yamusulawo n'abaana ali wa muganda we yena butusaawa eno yafiirwa omusaada yena ali wana apakasa bupakase so wano wakembera tinungi basibirawo buji lijasaaga mukaga etobona kukuta bali kujja kulya kyamusana kiri wano oba yalanga bambi embera tinungi so obeyo ngosobola okuyambako ku abantu bano tuyambeko ku bambi tuyambeko ku family eno bali mu mbeera mbi tuyambeko ku munaifono mwanyina waife abasobola akantu wamira amakenda ago asobola okubaawo okukuya asobola okuyambako ku abaana be. Wabasawe bako bati abaawo ati nga tawuni aye ate nga tafiire tasobola n'okubaawo n'emyaka 2 ng'aliwo ng'aye n'obulumi nga talikola kitaliwulira. Yani mwena akoba nti waba nga ali ku treatment eyo ng'ali kumira omubona nga na mwangu ng'asobola okwefulumya munumba yeetwala mutoyi mukigo waba ali ku treatment osobola n'okumuwa amaadi yanaaba nga tomudaaze na byamunaaza aba muwewere waba nange endeeyo eri kwaye nga aweweire kwati kubanga amakerenda ago gamuleetera okufuka kumu yaba nga ali kufuka. Kale yaba nti tali kalubya muki mu mbeera waba nga ali n'abwidanda bino ekikulu. Kale bambi ndi asidi osigira. Why media?